your family. bigiye kumenyekana. It shall be known. Bimenyekane. Let it be known. Nasoni mwami. Lord, we are not ashamed. Zura Dorcas tuzabivuga. Resurrect our Dorcas and we'll speak it out. Bimenyekane i Kigali kugikora. Let it be known in Kigali that you're still Reka at work. umugi wacu upfukame. Let the city bow. Uvuge Yesu ko ari umwami. Say that Jesus is Lord. Rwanda. Bow down. Bow down. Jesus is Lord. Ele puta lege dele bele doba. Ele paradaso lebe hidaya. Zamuna amaboko yawe umubwire. Mubwire ngo mwami ongera ubikore. Tell him, Lord, do it Ongera again. ubikore. Do it again. Ongera ubikore. Do it again, Lord. Umwaka w'icyubahiro The year cyawe. of your glory. Nzabivuga. I'll speak it. Nzateranya abantu ngushime. I'll gather people and give you thanks. Nzateranya imihambi isaha igeze akantu gato kose abantu bajya kuraguza. Akantu gato kose birutse mu myuka mibi. Akantu gato kose ngirikiza abaye. Ubuhungiro bwa mbere ntibukiri Imana. Praise Umva Jesus. abaraha twese n'abayemera uwo mwami turamutse dusohotse ejo ni kwa kangahe? Kwa gatatu uwo muhuye nawe ati Yesu ni umwami. Yesu aracyakora. Yesu umva ibyo byonyine byamenyekana ko umwanzi ari pumbafu atacyashoboye. Mwamwumvise wa mugore yagiraga iki? Imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Avuga ngo arapfa. Bibiliya irabeshya? Yarapfuye ntiyapfuye? Yarapfuye. Ararwara nyuma arapfa. Bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. But it happened in those days that she became sick and died. When they had washed her, they laid her in an upper room. Bamushyira mu cyumba cyo hejuru kandi kuko iruda hari bugufi bw'iyopa. Abigishwa bumvise ko Petero ariyo ari bamutumaho bamutumaho abantu babiri bajya kumwinginga bati ngwino uzi wacu ntutinde. Bamubwiye ikibaye? Ngwino iwacu ntugire gute ntutinde. Ndasenze ngo tuze guhuriza amajwi hamwe tubwira Imana ngo ngwino iwacu ntutinde. Ngwino mu byanjye ntutinde. Ngwino mu bana banjye ntutinde. Ngwino urebe iyi raporo ntutinde. Ngwino ntabare witinda. Dukorera Imana itagitinda. We serve a God who never delays. We are all going to put together our voices to call on the name of the Lord, telling him, please, Lord, come without delaying. And since leader was near Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent 2 men to him, imploring him not to delay in coming to them. Petero arahaguruka. Imana ishimwe. Ajyana nabo. Asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cya hehe cyo hejuru. Abapfakazi bose bari bahagarara iruhande rwe barira iruhande rwande rw'uwapfuye. Oya ni iruhande rwa Petero. Bararira berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Yo mbwirira ukwegereye ngo hari ibyo berekanaga. They were showing some things. Oya mubwira uwo yicaye iruhande rwawe uti hari ibyo berekanaga. Tell your neighbor they were showing something. Yarapfuye ariko hari imirimo barimo barerekana. Much as she had died, people were showing off her works, the Bible says. Then Peter arose and went with him. When he had come, they brought him to the upper room. And all the widows stood by him weeping, showing the tunics and the garments which Dorcas had made while she was with them. Petero arabaheza bose. Abarira.
arabanza arabaheza, kubaheza murabyumva, arapfukama arasenga. Ariko hagize uvuga ngo hari imbaraga mu gusenga. There is power in praying. Ntabwo ibintu bikorwa by magie. Things do not happen by magic. Ongera uvuge ngo hari imbaraga mu gusenga. There is power in prayer. Petero arapfukama akora iki? Peter knelt and prayed. Abapfukama bagasenga ntibazakorwa n'isoni. Anyone that kneels and prays will not be ashamed. Arapfukama arasenga. He knelt and prayed. Arapfukama arasenga. He knelt and prayed. Atarahindukirira intumbi yarabanje arapfukama akora iki? Arasenga. Before he turned to the dead body, he knelt down and prayed. Arangije agira iki? Ahindukirira intumbi ati, Tabita, haguruka. Arambura amaso. Abonye Petero arabyuka aricara. Tukiri aha, abantu bari he? Bari he? Bari he? Barimo barakora iki hanze? Barimo barakora iki? Ntibazi igikurikiraho. Bari aho hanze, bamwe barakifasha aha, abandi bamwe barimyoza, abandi bati dore abana asize, abandi bati dore wa murima we, abandi bati twari tuzi kumbe deal irimo irakorwa. Muri deal irimo irakorwa hajemo ibintu bingahe? Bitatu. Hajemo ibyo yakoze ku isi, barimo babimuritse. Hajemo umugabo uzi gusenga, arapfukamye ahamagaye Imana. Hajemo no gutegeka ibyapfuye kuzuka. Oh yes. You know, people, when Peter came, he made everyone to get out. While they were out, they were mourning and wondering, and mourning about, the help and then the things she left. They did not know that the deal of her healing was underway. But then there are three things that came in this deal. There is the showing off of the things that she made when she was still alive. There was a man of God who knew how to kneel down and pray. And then a session of turning to the things that are dead and commanding them to come back to life. Now, tujyane tugeze kuri kangahe? 41. Petero ahita amufata ukuboko, amaze gupfukama arasenga, amaze gusenga ahindukirira intumbi, amaze guhindukirira intumbi ntiyayisize aho iryamye. Arahagurutse aragiye amufashe n'ukuboko, aramubwiye ngo namaze guhamagara Imana, ubu rero ndagufashe ukuboko, va mu bapfuye haguruka. Oh yes. Turaza gusenga, turaza kubihindukirira tubibwire, hanyuma tubifata ukuboko tubibwire ngo haguruka tugende. This is what Peter did. He knelt down and prayed, yes, turned to the dead body and said, Tabitha, arise. And after her opening her eyes, Peter gave his hand and lifted her up. This is what we are going to do. We are going to kneel down and pray to God. We are going to turn to the dead things and command them to rise. And we are going to give them our hand and lift them up. Umva, amufata ukuboko, aramuhagurutsa, ahamagara abera n'abapfakazi. Hallelujah. Abaha, amubaha, ari muzima. Mbwirira ukwegereye, muri iyi season urasubira n'ibyo abari bizima. Muri iyi season, prophesy, muhanurire ndetse arashaka kumva ayo magambo. In this season you're going to receive your things mubwira ati alive. do ndakurahiye uzasubira n'ibyo abari bizima. I swear you're going to receive your things winjiye alive. hano hari ibyapfuye ariko uri mu cyumba cy'ubuntu, uzasubira nayo ari bizima, uzajya kubwira abantu byarabaye bizima mu izina rya Yesu. You came with some dead things, but this is the room of grace. You're going to receive your dead things alive, and you're going to go back with a living thing. The Bible has told us. Then he gave her his hand and lifted her up. And when he had called the saints and the widows, he presented. He's so annoyed that Kaihura took the testimonies of Kabanda. Arababaye ko ibyo arimo arakorera ikiremwa muntu kirimo biritirirwa Satan. He's so angry that everything is doing to a human being, they are putting it over to the devil. Niyo mpamvu avuze ngo bimenyekane.
That's why he says, let it be known. biramenyekana iyopa hose. It was known in Joppa. Ndasenze ngo nyuma y'uyu munsi bimenyekane. Praying that after tonight it shall be known. Ndagusengeye ngo isoni uzikure ku buzima bwawe. Praying that you take away the shame from your winjire mu life. kazi ubabwire ngo mwari mufite amakuru ko Yesu ari umwami. Enter your workplace and tell them, do you know Jesus is hariya Lord? mu isoko aho ucururiza ubabwire ngo Yesu ashimwe. In the marketplace, tell them, praise Jesus. niba bati nawe se uti nanjye. When they say, even you say yes. nta soni ufite ntazo mfite. And you are not ashamed, I am not ashamed. none se wahakanye idini ryawe nta dini ndiho. Did you ndi check ku your mwami religion? wapfuye arazuka. I have no ibyo religion. akora twarabibonye I'm a turabihamya. Lord, we can prophesy. wese nawe usigaye rimwe kabiri gatatu. usomye gahoro 1 2 3. Bimenyekane iyopa hose, benshi bizera umwami. urongera uzamura ijwi uvuge ngo bimenyekane iwacu hose. benshi bakora iki? bizera umwami. And many believed on the Lord. And it became known through all Joppa. Yes. And many believed on the Lord. mubonye indunduro ya byose. You see the peak of everything? indunduro ya byose The peak of it all nuko bimenyekana. is that it will be known. iyo bimenyekanye When it's known, benshi many shall come to the Lord, benshi bakora iki? shall believe the Lord. ntabwo Imana ishaka ko ibyo igiye kugukorera bitamenyekana. The Lord does not want to do something for you and it is not known. reka rero ngukurireyo uyu mugoroba iyo itabifitemo inyungu. nimukureho ibintu by'amasoni iyo itabifitemo inyungu. umva Hana asaba amaze igihe ari ingumba yabwiye Imana ngo jyawe ngusabye umwana nkwereke. namaze kumenya ko abana ba Eli na Eli bakubabaje. mereza umwana ngo muguhe. mereza umwana gusa unteturure muguha gukorere. When Hannah was barren, she said, give me a son and I will give back that son to you and he will serve you. Yes. Imana irungurutsemo inyungu zayo iravuga ngo reka rero nkwereke. When the Lord finds profit in what he's going to do for you, he will come through for you. niyo mpamvu mubona ntanga ubuhamya kenshi nivugaho. ubundi ntabwo ndi umuntu ukunda kuvuga ibintu byanjye ariko iyo bigeze ku Mana ndabivuga. uzi impamvu bigomba kumenyekana? kuko hari benshi bigiraho inyungu, hari benshi bifasha, hari benshi. nimushobora kumva ababyeyi bahanaguwe amarira batewe inkunga kumva ko bishoboka kuko natanze ubuhamya bw'umwana wanjye. This is why mwanyumvise iyo ncecekaze mwari buceceka urundi byari byarangiye ariko uko uvuga imirimo y'Imana ntukavuge ngo bazabimenya ngo bazanshyira hanze. Imana se yabikoze. ubisengera wari wishimye se? ngo urabona ngo this YouTube thing usiba kuvuga ibyangiza, usiba kuvuga ibisenya, ariko ibidasenya bigomba kumenyekana. iyo Yesu abifitemo inyungu, let me tell you the truth, benshi bagarukira Imana. narivuze ngo bangahe? many. ninde uri hano uhamya neza ko hari igihe dusoma ubuhamya ukumva umuntu aravuze ngo maze kumva ryashimwe nanjye hari ninde umaze kubyumva ari hano muri Grace Room? How many have heard people saying many times that when I heard that testimony, I was so blessed, or I received faith, or I began to pray, or I came to Grace Room? abantu baje kubera ko bumvise TikTok, niyo TikTok bumvise danana ati uziko kanaka uziko hari abantu batangiye kuza kuko bumvise ibindi Imana yakoreye abandi. There are so many So people that have come biyo because of what God has bitamenyekanye done. hari abaguma mu mwijima Satani akababeshya ngo ntibigishoboka. If it is not known, the devil will keep them in darkness, lying to them that is not possible. Hana yaravuze ngo Uwiteka Penina mereye nabi. Hannah said, Penina is on my case. arandiza sinkirya sinkinywa She's njya making me guteka Penina akabangezeho. Penina ari mukeba we basangiye umugabo Was a co-wife. kandi we yarabyaye kenshi. abazi iyo nkuru muri Bibiliya Children. aravuga ngo njya guteka akanca imbere And she said, when atwite I go to cook, she will pass by pregnant. acira. She's spitting here and there. Hana And she says, Hannah, ese urateka ibyo gushyiraho abarya ni nkatwe
tubyaye gatatu Yeah, why are you biraryana cooking? ntibiryana. It is very painful. Umugabo waraza gahoro ati hanashu And the husband said, Hannah, nkurutira I am better than abana b'abahungu yavuze bangahe hari 10 kiwani That's a lie. kinyoma urandutira abana 10. He cannot. Mama yashaka kugira ngo amugire ate He wanted to amukonsora comfort. ati shushuri ariko nta kintu cyagushushunga utarabyaye ngo umwana kwivire mu nda. There is nothing that can comfort you without you giving birth. Yarakoze kumutera inkunga, yarakoze kumuba hafi nk'umutware we, ariko ntabwo byari bimugera mu nda koko. Ntibishoboka. Hana aravuga ati urakoze cyane, ariko yarasenze. Bibiliya avuga ngo akanwa kagera ahantu gakubitana amagambo atagira gute adasohoka mu kanwa. Mbwira ukwegereye ngo iyo dusenga ntabwo dupfusha umwanya ubusa. Every time we are praying, we are not wasting time. The husband comforted her and we thank him for being so close. But that did not take away the pain that she had. She had to go deeper and pray until she prayed and words were not audibly being heard. Every time we are praying, we are not wasting time. Biramenyekana Iyopa hose, ntabwo byamenyekanye muri uyu muryango wo kwa Doruka gusa. Birasohoka muri uru rugo rwa Grace Room, birasohoka mu rugo rwawe, birasohoka muri Kigali, birasohoka iwanyu, birasohoka bimenyekane ko watabawe, bimenyekane. It was known through all Joppa, and many believed on the Lord, meaning what the Lord is doing for you in Grace Room is going to go beyond the Grace Room, it's going to go to the nations, and it shall be known that the Lord has delivered you. Ndashaka kuvuga ikintu hanyuma ndekeraho. I want to say something and I will end. Bavuzemo urupfu rw'uyu mugore yararwaye, kandi kurwara niki nibisanzwe, ararwara arapfa. Ntabwo Bibiliya ibeshya ngo yari yarabye, yari yagize ate, yari yapfuye. Iyo Bibiliya confirme ikintu kiba kiri confirmed. When the Bible confirms it, it's confirmed. Bararira ngo bagera naho bamwoza, and they washed the body. Bamukorera ya mihango yose. They did every tradition. Baramuzamura umugore bamushyira mu cyumba and put her in the upper room. Cyo hejuru. Hari ibintu nibaza muri iyi minsi yacu. Ndashaka murebe iyi nkuru ibereye Kimironko. Imagine if this story happened in Kimironko. Ndashaka murebe Doruka ari Nyamirambo. If Dorcas is in Nyamirambo. Bagahamagara umukozi w'Imana. And they call the servant of God. Bicaye aho. They are all sitting. Kamariza akabyuka. And Kamariza wakes up. Dufashanye, inkuru yavuga gute? How do they speak about this? Muri Abanyarwanda. You are Rwandese. Havugwa iki? Kuko ibitumwa turavuga ni isezerano rishya. This is the New Testament. Ibi ni ibintu byabaye Yesu amaze gusubira hehe? Mu ijuru, arapfuye, arazutse, azamukanye intsinzi, agiye iburyo bwa Data. Arangije areba intumwa ze, aravuga ngo mbasigiye ubutware, mbasigiye imbaraga, ibyo muzaramburaho ibiganza, muzarambura ibiganza ku barwayi bagire gute? Bakire, muza. Rero birimo birakoreka, ba Petero batsanze ikimuga kirahaguruka, byarimo birakoreka. Filipo ari mu mujyi hari arimo byarimo birakoreka mu ntumwa. Ibyamenyekanye mwabibonye, ntabwo hamenyekanye ngo Satani yakoze igitangaza. Bose umujyi wose w'Iyopa wirutse uvuga ngo Imana yazuye umuntu. Dorcas yazuye umuntu. No, Dorcas yazutse. Umukozi w'Imana yakoreshejwe n'Imana, bigenda gute? Arazuka. Uku byavuzwe niko bigiye kuvugwa Inyamirambo cyangwa bibamutse bibaye Gatsata. Tubwizanye ukuri turaha rimwe kabiri gatatu. I want you to tell me the truth. If this happened, this that Peter did, because this happens in the New Testament. Jesus had already gone. He gave them power. Whoever you lay your hands over, miracles shall happen. And so miracles will happen, and it was known through all Joppa that God has resurrected someone. If this story happened in our environment, in Nyamirambo, what are they going to say? Twagiye shira ubwo buvuge bavuga gute? Ngo haleluya, Imana yarayikoze imirimo ikomeye. Let's go.
imbaraga zikuzimu abantu bakoreshwa n'iki byagize gute? Uzi icyo bivuze? Bivuze ko abantu bamaze kunamuka abantu bashizemo, abantu begeje y'Imana, abantu bateye Imana umugongo, twimitse umwanzi tumuha powers adafite. Iyo tubivuga tuba turimo turamubyinirira, nawe arabyumva akavuga ati ariko nanjye naragowe. Ati ubu nijye ufite imbaraga kurusha uwandemye. Eriko Satani nawe ni ikiremwa. Ni ikiremwa. The devil is created creature. If this story happened in this our environment, everyone will say, these pastors of these days, they go to hell, they go under the waters, they've been able to resurrect a dead body. They will never say that the Lord has, under the what? If it is in Uganda. In Uganda. Hey! Abasumba b'ennaku zino bagenda mu nnyanja. Things like that. Arimo aravuga amakuru ngo harayo bita akatali konfufu. Akatale konfufu nukuvuga ngo akatale konfufu na makuru adafite ivumbi. Erega twara turakizi, nuko mutajya mutwemera. So ayo makuru yiwabo ngo biramutse bibereyeyo agiye kuyasoma. Abasumba b'ennaku zino bagenda mu nnyanja. Nukuvuga iki? Abasumba b'ennaku zino, the pastors of these days that go under the waters. Ese under the waters habaye iki? Mana yanje ngo habe imbaraga. Okay, soma makuru 1 2 3. Abasumba banange soma kwa kundi bayavuga. Ushaka kuvuga ngo uyu munsi bene data wavuga to mu Kiganda. Olwalero aboluganda uvuga nkuko bavuga. Gano ge mawulire agataliko nfufu. Abasumba b'ennaku zino abagenda mu nnyanja bazuukizizza omuntu enyamirambo. Komeza. Bazuye umuntu nyamirambo. Kandi bavuye mu nyanja. Fire. Name of Jesus. Beneda, ni bande bavuga ngo Mana zuri byanjye nzakuzamurira ibendera, sinzavuga ko ari Satani wabikoze kuko napfukamye. Beneda, uko turaha turamutse duhagaze tukazamura ibendera rya Yesu, Satani yabura. Oh yes. Icyo ni Imana ishaka. This is what the Lord wants. Irashaka kuzura icyubahiro cyayo. He wants to that the glory shall be enthroned. If all of us, the way we are kneeling every day and pray, if we all come up together and speak of what the Lord has done in this world of today, the devil will disappear. And this is what the Lord is up to. He wants to resurrect his glory. Reka mbaho urugero ngwiheho ntagira umuntu ndushyiraho. Mfite umutware, Imana imumugisha. Aratashye nk'abandi batware bose, arareberera urugo, akishyura minervare y'abana, sibyo? Aratwitaho, akamenya ibintu byose, inshingano z'umutware arazuzuza. Imana imumugisha. Noneho hakagera umunsi wo gushima. Yicaye aha, ndatangiye rero. Mpagurukije, reka nanone mvuge inshuti yanjye. Uyu mugabo ni inshuti yanjye, itwa Pastor Kayihura. Nkahita mvuga ngo ndashimira cyane Kayihu. Ndashimira Kayihura uburyo yishyura abana banjye minervare. Ubwo umutware yicaye he? Yicaye aho. Ukuntu atwitaho Kayihu. Shamwaretse guseka, mwaseka mwananye nkashaka guseka. N'urugero ndimo ndabaha. I'm giving you an Kayihu. example. Ngatsinda ndeba hariya kandi umutware wanjye yicaye he? Yicaye hano. Nakomeza Kayihura, uribuka wa musirika wanguriye imodoka. Tumaranye imyaka 21 dushaka. Kayihu. Interpret, mama.
Imagine, you can imagine if Pastor Kabanda was here, and then Pastor Julienne begins to look to another person and say, Kaihu, I want to tell you. Continue, please. You Come remember close. You remember how you have taken care of us. Our In children. the name of Jesus, please, may the Lord bless you so much. Kaihu, surely. Jesus. Ariko iyo shusho mwayibonye? Can you see that? Twese nidutware kamera tuyishyire ku maso ya Pastor Kabanda. Imagine the picture on Pastor Kabanda's face. Ndimo ndavuga abana be. I'm talking about his children. Bavutse areba atwara ku ishuri mu gitondo akabishyurira agakurikirana homework. Ubu ndabizi bari ku mibare sibyo? Kuko uba byose maze ndahindukiye. Ni Kayi. The children he has taken care of from day one, and then I turn to another person. Nyuma y'icyumweru nkagaruka. And after a week, I come. Ubwo tuvuge hari impano yampaye. Maybe he has given me a gift. Nkahita ngaruka. And I come. Kayihu. Kaihu, Wakoze cyane nayibonye ya mpano. thank you very much. I saw that gift. Tujyanye twese kamera tuyishyire kuri nde? Look at Pastor. Ku maso ya Pastor Kabanda. Ngaho fora ikibaye. Imagine what. Arareba hasi, arareba hejuru, arareba ku mpande, arareba he. Where does he look? Mumbwire inshuti zanjye. Arumva ate mumaze mubwire umutima ukuntu yumva. Imagine the situation of his heart. Arifata ate? How does he handle Mu gihe this? mwese mukomera amashyi mugahita muyakomana bwa Kayihu mwese muti amashyi mwese When you clap for arayakoma. Kayura, what does he do? Arakora iki? Nabasabye turebeshe kamera kuri nde? Can we Pastor imagine? Kabanda arifata ate? Arabigenza ate? Arajya he? How does he handle himself? How does he feel in his heart? What does he do? Kandi mwibuke ngiye gutaha mu kanya sindi butahe kwa Kayihura, ngiye gutaha kwa Kabanda. And shortly, I'm not going to go to Kaihura's home. I'm going to go to Kabanda's home. Kandi ningera mu rugo mpite mubwira nti nta sukari hari. And when I reach home, Nta I say, munyu no hari. sugar. We have no salt. Nta umutwe uri murandya. I am having headache. Shu mumbwira ikindi. Umuriro urashize. Amafaranga y'isuku. Mu gitondo ejo mwayitanzani. Kayihu. And in the morning, I go Wakoze to Kaihura. kutwishyurira umuriro. Thank you for paying for our power bills. Kamera nimuzizane kuri nde? Bring the camera to Pastor Kabanda. Mu gihe mukomera amashyi ka Pastor Kayihura, what is going on? As you're celebrating Pastor Mu Kaihura, mutima w'uyu mugabo. what is happening in the heart of Pastor Kabanda? Mwabibonye nshuti? Yes. Ni cy'umwanzi abashaka. That's what the devil wants. Arashaka, arabizi uburyo bibabaza. He knows how hurting it is. Gukora ikintu kikitirirwa For the Lord to do something utagifiteho n'uruhare. and you carry it over another person who had no hand in doing it. Bibiliya yita Satani umuri azamura volume umuki? He's a liar. Ongera umuki? He's a liar. Umuriganya n'umuki akoresha iki? A liar. Amayeri uburiganya, so amaze kuriganya isi, amaze kuriganya generasiyo yacu ayibwira ngo uriyubabeshejeho, uriyubaha umwuka muhumeka, uriyutuma mukigenda ntacyo amaze. Ibintu byose Kayihu ni muzi wanjye ndacyagira gutya, ndacyakora gutya, niyo mpamvu ndashaka murebe umutima wande w'Uwiteka waguhaye kuramuka, nta oxygen uri muri bushura, uvuye kuvuga ngo ni Satani uratashye, wongeye umubwiye ngo umutwe ugize ute urakuriye, arongera agukijije, uragarutse Kayihu urakoze kunyuza umutwe. Which kind of confusion is that? So generasiyo yacu umwanzi yarakunkumuye adusibamo ko hari Imana ishobora, hari Imana yaremye, hari Imana izura. Umwanzi
aragenda yishyira kuri bose babireba, yiha amapeta adafite uriya mukaporari. Nta nubwo ari kaporari, kurutu. Nta nubwo ari kurutu, ni kurututu. Munsi ya kurutu habiki, haba zero, habiki cyenyeji. No civilian tu. Aragenda atwereka ko Imana umuremyi nta kishoboye, nta nicyo yashobora. He cannot do anything for us. Niyo umuntu ushaka guhunga neza ahera n'uwatinye kujya muri iyo myuka mibi, abanza mu bantu, abanza gushakisha ahandi hari uwicaye ku ntebe akureba. Avuga ngo no kugira ngo ubyuke iki gitondo hari imyuka nakubise yarije kugutwara ubuzima, yahabaye buracya, ubyutse ushimira boyfriend. Haishu hatari ko se aba bantu ejo akongera. Niyo mpamvu dufite impamvu zo kumupfukamira imyaka yose tukamushimira. Reka mbabwire abanyarwanda kazi inshuti n'abazadukurikira nyuma, Imana iyi season mubona niyo kubwira umwanzi ngo twanze kukurebeshaho amashimwe, twanze turabihinduye, ikibaye tuzaya tuvuga ngo hashimwe Yesu. For everything, every one of us, if we wake up tomorrow, iyi ni sezo yo kumwambura ishimwe yari yarihaye, tukarigarurira tukarigarurira nyiribihe from the devil and bring it back to the Lord of all the time. Yes, yego. Niyo mpamvu ampinduriye message. This is why he has changed the message for me. Nukugira ngo ibyo agiye gukora bigomba kumenyekana. It has to be known. Nwitira ukwegereye bizamenyekana ntibizamenyekana. Tell your neighbor it must be known. Mubwire ngo higa umuhigo bikiri ubu. Make a pledge now. Uzashima nde? Uzavuga ngo ninde wabikoze? Uzamamaza nde? Ese ubundi twatangiye gukora iminsi mikuru itari anniversary, itari ikindi kintu, uyite ngo muze dushimira Imana, ushinga ihema, uvuga imirimo y'Imana. Can we make celebrations of people to speak about the great works of the Lord? Birashoboka? It is possible. Abavandimwe bavuye igisenyi, aba bice hano, bara driving amasaha n'amasaha. They drive for many hours. Bagakora igitenti bakagikubita ahantu gutya. And they make a tent somewhere. Basi zikamanuka. And buses go. Zikamanuka. And buses go. Tukaza. And we come. Ugahamagara babandi bose bari bakuzi. And you call everyone that knew you. Tukaza dufite amabendera ariho ngo Yesu arakora. And we come with Yesu banners. Jesus is Yesu arazura. Yesu. He can resurrect. Tukayazamura twahagera. Tukavuga imirimo y'Umwami. We speak of the works of the Lord. Hari abantu muri tayari ariko. Are you ready? Yesu yaravuze ngo nimugira isoni zo kumpamiriza imbere y'abantu. Jesus said, if you get ashamed of testifying me before men. Nicyo yashaka kuvuga. Arabizi ko abantu benshi icyo bakoreye barashaka kugira. He knows that people want to hide everything that God has done for them. Bafite isoni zimuhamiriza imbere y'abantu. They are so ashamed of batazamenya ko nanjye nagiye mu by'abarokore. that it may not be known batazamenya ko nanjye ngo nahindura idini. Baca ariko si idini rya hehe. What is that kind of religion? Batazagira ngo ubu hari n'uwaje avuga ngo someone came hiding. You don't want the cameras to get you. They should not see me. Kubonye ko bakubonye urushye. Let them see you. They saw you when you were weary. Bakubonye ko babimenye ko iwawe byacyangaranganye. Let them see you because they knew that your home is a mess. Yesu yaravuze ngo nimugira isoni zimpamye imbere y'abantu, nanjye nzazigira imbere ya Data. Of professing me before men, I'll be ashamed of professing you before my Father. Afite ikibazo cy'abafite isoni ze. He has a problem of people ashamed of him. I testify of what he did. None se wabwite nta none se ibyo mvuga ndabizi, ibyo yankoreye ndabizi, kubaho kwanjye uyu munsi niwe. My life today is because of him. Ni bande bagiye kumuhamya? How many are going to testify to Jesus? Hana urihe kugira ngo uvuge utange Samweli azakorera Imana? Where are you to give your Samuel to serve the Lord? Ibiri bumenyekane bizamenyekana. Shall you make it known? Mbariza ukwegereye agukorera ibyo ugiye kubika mu cyumba cyangwa ugiye kubivuga. Do you want him to do it for you and you cover, or you want to speak it out? Agusubije iki? I want to speak it out. Mukore uti nsubiza.
answer me. mubwire ngo nsubiza arahari arabyumva. Tell them if you understand, answer me. mubwire ngo ntateye isoni, I have no shame. ntateye ikimwaro, He's not ashamed. ahubwo aje kudukuraho isoni. He has come to take away our aje shame. kudukuraho He has isoni. come to take away our shame. mumubitire ukwegera uteka tubimenyekane bimenyekane bimenyekane nibashaka babimenye reka babimenye Let them know. babwire ngo nimubimenye. Everybody know this. yesu ntanteye isoni, Jesus does not cause me shame. isaha yanjye My yageze. appointed time has come. nta dini ndiho ndi kuri yesu, I'm not a religion, I'm upon nta Jesus. soni mufitiye ndi kuri I'm yesu. not ashamed of Jesus. I'm for Jesus. nimushaka mundeke yesu You azamfata, may leave me, Jesus will hold me. nimushaka mukore nta Yes. narivuze ngo yesu ntabwo akojeje isoni. Jesus does not cause us uyu shame. ni umwaka w'icyubahiro cy'imana. This is the year of the glory of the Lord. grace room tugiye kuzamura icyubahiro Yes, we cy'imana. will raise the glory of the Lord. uyu ni umwaka wo kuvuga ibigwi imana yaremye This ijuru is the n'isi. year of praising the Creator. uyu ni umwaka wo gukura igisuzuguriro ku itorero. This is the year of taking shame from uyu the ni church. umwaka wo kuvuga ibigwi bya This yesu. is the year of speaking Jesus' praise. nakenera abamuvugira turahari. If microphone. he needs people to speak for him, we are here. nakenera abamuvuga turahari. If he needs people to speak for him, we are abasore here. nimuzamura ibendera rya yesu. Gentlemen, raise the banner of Jesus. abakobwa nimumuvuge. Ladies, speak about Jesus. abashumba nidusakuze. Pastors, shout it out. abaririmbyi ku musozi w'uburirimbyi tuzamure yesu. Worshippers, lift up Jesus. abacuruzi Business people, ukinjira as you enter your business, bya dubayi uvuge yesu. go to Dubai and speak jya of muri Jesus. taki uvuge yesu. Go to Turkey, tell them jya about Jesus. kurangura uvuge yesu. Go to better things, speak about muvuge Jesus. hose. Speak him all uyu ni over. umwaka w'icyubahiro cye. This is the year of his uyu ni glory. umwaka twikorera ibyo yakoze This byose. is the year that we are lifting his aha dukuye testimonies. turahazi, We know where he picked us from. aha tugejeje We know turahareba. where he has brought us. mwami nta soni dufite, Lord, we are not ashamed of mwami you. nta soni dufite. Lord, we are not ashamed of ntabwo you. tuzashimira abandi ngo badukoreye We will ubukwe. not thank others that they did for us a wedding. ntabwo tuzavuga abandi ngo baduhaye We will urubyaro. not speak about others that they gave us children. tuzi icyabaye. We know what happened. ibyo tubona muri grace room turabizi ko ari wowe. What we see in Grace Room is all about you. zamura amaboko yawe uhumiriza Lift amaso up your yawe. hands and close your eyes. ngaho avuga ngo mwami uyu mwaka nzaguhesha Say, icyubahiro. Lord, this year I'll give you the glory. mubwire ngo mpereza nanjye samweli aza gukorera. Give me Samuel and he will serve ijwi you. ryawe riri hasi. Lift up your voice. vuga ngo mana nteturura Say, nzakuvuga. Lord, remember me and I'll tell it to the nta world. soni nzagira, I will not be ashamed. nta soni I will nzagira, not be ashamed. nta soni mfite. I am not ashamed. isoni niziturekure mu izina rya Let yesu. shame get out in the name of Jesus. isoni niziturekure mu izina rya Shame yesu. leave us in the name of Jesus. bimenyekana iyopa hose, It was known through a Joppa. bigiye kumenyekana mu muryango I'll mbivuge. gather families and speak it out. nzateranya abavandimwe I'll tugushime. gather relatives and we'll give you bwira testimony. ati bikore mwami. Lord, do it again. nteturura mwami. Remember me, Lord. ntetururira umuryango. Remember my family. ntetururira igihugu. Remember my nation. nteturura abanjye. Remember my people. tuzabivuga, Speak it out. tuzabivuga. We will speak it out. tugiye kuzamura ibendera ry'icyubahiro cyawe. abashumba tuzamura ibendera. yesu yicaye ku ntebe Jesus y'ubuntu, reigns on the throne of grace. aracyakora. He's still at work. ubwami bw'iyi si The kingdom of this buhindutse world ubwami bwa has become kristo. the kingdom of Christ. ubwami bw'iyi The si kingdom of this world buhindutse ubwami has bwa become kristo. the kingdom of Christ. Reign, O Lord. Elebele katayaya. Ezolebila potalea. Eletelebeyene. Oloparadabaya. Elekosobrahade. Elebelebelebelebele. Bikore, bikore. Elatayalaba. Ilotoloparadaba. Etelebeyeshola. Etelebele. Otailadirabasha. Etayayaya. Bikore. Do it again. ongera ubikore mwami. turiteguye grace room We are ready as Grace kuzamura Room. ibendera ryawe. Raise up your banner. urubyiruko tugiye kurubwira gukora. Shall be told abagore to tugiye kubabwira kuriho. tell the ladies that you're Yeah. alive. Yes, Lord. Oh.
Thank you, Lamb of God. Mandele kotoloba riketa. Jesus, do it again. Do it again, oh Lord, for the church. Do it again in Grace Room. Do it again for us, Lord. We'll testify of your goodness in the land of the living. Maleketaya. We will shout it out on the mountains. We will shout it out in the cities, in the villages, and throughout the world. That you're the only sovereign Lord, mighty and powerful. Ooh, Jesus. Do we, Lord? Do we, Lord? For your glory, 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 Lord. Yes, Lord. For your glory, glory, glory. Oh, yes, Lord. Oh, Lord. For your glory, oh God. For your name and your kingdom. Do it for your glory. Every knee should bow. And every tongue confess you are God. Oh, you are God. We will share your glory with no other. We'll speak it, Lord, do it again. Fill us with your power. That will move out with victory, saying that you are Lord. We quieten every mouth. In the name of Jesus. Every mouth that does not confess you as Lord, which says you're not at work, let it keep quiet in the name of Jesus. May the voice be lifted. May your altar be lifted up. Thank you, Lord. Oh. Thank you, Lord. hari ibyo wankoreye none ntaririmba uranyibutse nzahora nshima hari ibyo unkoreye none ntaririmba uranyibutse nzahora nshima hari ibyo unkoreye none ndaririmba uranyibutse nzahora nshima. Amaboko yawe ari hejuru data mu izina rya Yesu. ndavuma imbuto yose itatewe nawe. I curse every evil seed, igiti cyose kitatewe nawe every evil tree mu buzima bw'aba bavandimwe, in the life of the brethren, arabakurikiye online, those online, arabari hanze muri overflow, those in the overflow, arabari hano n'abazakurikira nyuma. those who hear and those twahawe izina riri hejuru y'andi mazina. you are given the name above. ndavuma I curse imbuto yose y'umwijima. every evil seed. ndavuma I curse raporo yose y'ikibi. every sinful ndavuma I curse indwara every yose sickness guhera ku mutwe, from the head, mu maso, amatwi, amazuru, the eyes, the ears, mu muhogo, in the throat, mu matwi, in the ears, mu mazuru, kumanuka hose mu gatuza, indwara z'umutima, iz'umugongo, iz'amabere, you spirit of cancer
cancer, Spirit of cancer. sohoka mu izina rya Yesu. Get out in the name of Indwara Jesus. zo mu nda zose, Every belly sickness. zo mu maraso, Blood sickness. ubwandu, Every blood sickness. diyabete, Diabetes. izindi zose zo mu maraso, Every sickness. kubw'amaraso yamenetse ku musaraba. By the blood power of Ndamamaza ko amaraso yawe ari mazima aka kanya. Your blood is well right now. Mu myanya y'ibanga, Private sickness. imitsi, Every tissue. amaguru, Every leg sickness. ndavugana n'ikintu cyose cyari mu buzima bwawe, cyari mu mubiri wawe, cyari mu bawe, cyari mu butunzi bwawe, kitava ku Mana, sohoka. Doesn't come from the Lord. Get out. Hari izina riri hejuru y'andi mazina There is yose. a name above all names. Twizeye umwami uhindura ibihe We n'iminsi, believe in the Lord that changes the times and the kugira ngo seasons, bimenyekane, that it shall be known. kugira ngo That bimenyekane, it shall be known. kugira ngo That bimenyekane, it shall be known. kugira ngo That bimenyekane it shall be mu known. muryango wawe, In your family, mu nshuti zawe, among your friends, kugira ngo shall be bimenyekane known ko uyu mwami ari muzima, that this Lord is alive. nawe ukazamuhesha And icyubahiro. you shall glorify Him. Fata ahantu hose urwaye, Touch where you're sick. wa mwuka utava ku Mana we, You evil spirit, sohoka, get out. sohoka. Get out. Kubera imibyimba ya Kristo, By the stripes of Christ, yarakubiswe atakaza ishusho, He was beaten. yarababajwe, He was smitten. kugira ngo igihano kiduhesha amahoro kijye kuri we, nuko tugomba kwishima tukabaho tunezerewe. Was upon Him and for us to be glad. Ijambo riravuga ngo Bible says, muri Yohana wa kabiri ngo, 2 John, mukundwa ndagusabira ngo ugubwe neza. beloved, I pray that you prosper. Kugubwa neza ni umugabane w'ijuru. Prosperity is an inheritance from heaven. Ndavugana n'ikintu cyose cyakoreraga mu mubiri wawe, I speak to anything operating in your body, abaguhemukiye yaba ari amaro icyo ari cyo cyose, anything that went against kuri iki you. gicaniro cy'umucyo n'ubuntu bw'Imana, This altar of light and the grace of God, ndavuguruje, I reverse. ndavuguruje I reverse icyavuzwe cyose ku buzima bwawe. whatever was spoken over your life. Ndasenze ngo ubwo buribwe busohoke mu birayi mu izina rya Let Yesu. the pain get out of your Kuva body. uyu munsi, From today, no more pain. no more pain. Uzongera kubabazwa. You will not have Iyo pain. raporo irahindutse. That report is changed. Akira gukira kwawe. Receive your healing. Shimira Imana gukira kwawe. Praise the Lord for your healing. Akira, akira. Receive. Mesheje umugisha amaboko yawe. I bless your hands. Mesheje umugisha amaboko I yawe. bless your hands. Umugisha Uwiteka atanga. Blessing that the Lord gives. Nta mubabaro yongeraho. Adds no sorrow. Ndahumanura ibiganza I byawe. cleanse your hands. Umwuka wose watumaga icyo ukoraho kidatera imbere ukurekure mu izina rya Yesu. Every spirit of limitation leave you in the name of Umwuka Jesus. watumaga buri uko ufite icyo ugiye gukoraho kikugiriye umumaro bihita bihagarara. Every spirit that makes everything that you're about to achieve Uwo to get mwuka started, nukurekure mu izina rya Yesu let it Kristo. leave you in the name of Jesus. Nguhesheje umugisha, I bless you. mwatuyeho umugisha, Speak a blessing over you. mwatuyeho ineza. I speak goodness Ibyo over birenge you. byawe bibohoke mu izina May rya your Yesu. feet be delivered in the Kuva uyu name of munsi aho uri burebeshe icyo kiganza, Say wherever you will touch, umugisha w'Uwiteka, marayika w'Uwiteka ahita akora. the angel of the Lord will Aho uri operate. bwinjire ukomanga, Wherever you knock, igikundiro cy'ijuru kikubeho. for God will be upon you. Ambara umwambaro w'igikundiro cya Kristo uyu Put on the munsi. garment of the favor of Ubuntu Christ bw'Imana tonight. bukwambare. May the grace of God Abafite be upon you. amakuru y'ibyiza kureba baguhamagare mu izina rya The Yesu. people with your good news, let them call Ndasengera you. amatwi yawe kumva ibitandukanye n'ibyo wajyaga wumva mu izina rya Pray Yesu. for your ears to receive a new report. in the name Genda of ubona inzozi nziza, genda ubona ibitotsi. Go and receive new dreams. Sinzira And go and kuko umwami aguhaye ihumure, aciye inzira sleep. y'itariri. Because God has given you comfort. Urakoze, There's Mwami. no way. Thank you, Ko Lord. tugiye kugarukana amashimwe bikamenyekana We are coming back hose with that testimonies that shall be known. mu In izina rya Yesu. the name of Jesus. Umwami abaha umugisha, God bless you. mugire ijoro ryiza. Have a good night. Ejo turakomeje online Tomorrow we continue. twiga live. ijambo